to pitanje. Zid donosi darove, ne baš. Ona ne može davati, nego samo prima. Pod broj 1, to je glupo pitanje. Jesu li žene prvenstvo muškaraca? To se zna. To se podrazumije. Muškarci jednostavno ne razumiju, ali nije ni potrebno da razumiju. Znači, ako kosa nestane, je li bitna četka ili nešto drugo? Samo četka, ali ovisi kakva četka. Četka sa mekanim krajevima. Mora biti mekana plastika. Je li glađa četka sa mekanim krajevima ili... Samo sa mekanim krajevima. Je li bolje četkaju muškarci ili žene? Ovisi šta. Četkaju ili češkaju? Da li žene mogu bez muškog pjet mraza? Mislim da ne mogu, jer ne mogu šta primizati. Nisu pametni od muškaraca, muškarci su pametniji. Ja slažem. Se ti slažeš da su muškarci pametniji ili kako? Jednostavno je genetski superiorni. Da li bi ženama bilo puno bolje bez muškaraca? Ne bi, jer mislim... Ne bi bile zadovoljne. A da su sve muški oko žena, je to bolje? Znači, kad upozna muškarac curu, šta njega zanima prvo? Njene oči. Duša. Žena? Kako lijepa, kilo gore, kilo dole. Kako muškarcima objasniti neke stvari? Nikako. Nacrtan.